beli pibaro. Ni pedang subhai pi cakap untuk kubor jengi upet ngor cable news. Haswa bengine kemi ki kubor ke babnya ane kejan miet ngena pai shwash kimat bokongsan jangka kubor menta ketayo. Pendam ke sonam kem ya lainut kenang peniap. Yaro ubak preston ne kejeng terekam ki pulet kejela. Hukum kieng syari ban set prasni ya ke sonam bat kisawut ke subah peniap yau Raja Raghuvanshi hasoran. Menjur kekenhun menteri ban pentan Josho ya ke MRSSA Arajar Kat Nriau bat betha Chief Secretary ban kini kakai pot jaga expert committee halor ke reservation policy ke Jelang. Pensangai ke cari Meghalaya High Court yang hukum ke Executive Committee ke KHADC bapenihar kerdan yang nong tray casual. Maria Hair hab no kalingsun Air India Boeing kabaket arspa sopo armut kibriu. Bat ki national media kimtip AA ke jimbah jungi syane isu mundur rajangan. Kasur ke bami nagahima seorang. Hadin kejeng teri shitom ban lap ke media bat ban penlong ya kejeng toket ban yo akem ya ki badan keti. Kaddo kadwai ki pulet ka Meghalaya ki akem ya ka Sonam Raghuvanshi rengkat bat ki saungut ki weipat ki bala subajur bagi ladai ki badan keti. Ha ka ban peniap yo Raja Raghuvanshi u kurem jong ka Sonam hajan kakshat wei saudang ka badan hasora. Sembut Menteri Rangba ke Jelau ba Preston Tensong ula pentip bagi pulet ke Meghalaya rengkat gejeng terilang bagi pulet na ke Jelau Madhya Pradesh kili okem yaki arngut na endor ke beran keti hagaban peniap yau Raja Raghuvanshi bat gejeng terilang bat ki pulet ke Uttar Pradesh kili okem yau weipat beran keti ke kam peniap na Lalitpur kat ba ke Sonam Raghuvanshi ke beri ke kurem jong Raja ke lalit IT hialade Hananganj Police Station Hagasipur District haga Jelau Uttar Pradesh. Bat yang mentah kadang nak pergi keti jengki pulet ke Uttar Pradesh. Ulang bagi pulet kedang thwet ru se wei ubadan ketilang hakani ke kam ban syem ya kejeng im jong uraja. Nakaliang superintendent ki pulet ke East Khasi Hills uba Vivek Sia mulong baga sonam kele sobut berusamla ujongka uraj Kushwaha. Bat kila thong nak pisai kinong peniap beriau bagin peniap ya Raja Raghuvanshi. Kilangut ke belasya kem haki pulet ki kentop yo Vishal Singh Chauhan wa Akash Rajput badu Anand Kurmi. Kini kita ingat kibabot ya kesonam badu Raja haba kila cesora. Kadba uraj Kushwaha pat Shimlawan ndrai ulapan wandor pada gejing tu barok pencim gejing im jong Raja ba kila tiat ru ekawat na Assam. Uba Vivek im ulong ba Raja ula sya peniap daga basya amat ekawat arsian na kekliak cisen na kemat ba cisen na syadian. Uba Preston Tensong ulong bagi pulet ke Jelah mentah kendang ap banyo ke jingbet banwan elam no ikini ke basya akem sya ke Jelah banyo ban penlong ya ke jing toket badul airu ke jingero ke pulet ke Jelah ka Special Investigation Team ke Jelah ka State Disaster Response Force ka National Disaster Response Force bad ke bor sentiat ke belat trishitom halor ke jingja. Ulong bagatenat pulet kedai ke babiang bah hakari bag ke Jelah kam dan kam kisipai ni ke bor pahara na ke sorgar pedeng ndrai kalala banteklah kami dalari ki kam sniu newat ki kam le ano hakni ki snam ki balalit no. So this is the moment which I would like to share with all of you about the breakthrough that made by the police force of Meghalaya. Meghalaya Police is pleased to announce a significant breakthrough in the investigation into the recent case involving the disappearance of a honeymooning couple from Indore, Madhya Pradesh, who went missing in the East Khasi Hills district in the month of May 2025. Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Lalitpur, Uttar Pradesh. These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Sri Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. In a further development,
Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nanganj police station in Gazipur district UP and is currently in the safe custody of the UP police. Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. This outcome is the result of round-the-clock efforts made by the Meghalaya Police Special Investigation Team, supported by the State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, NISAC, local intelligence units, and law enforcement agencies across multi-states, Dorbar Sora, West Jante Hills Mountaineering Club, district administration, and media. Despite geographical and logistical challenges and sustained public and media scrutiny, our teams remain steadfast in their commitment to upholding the rule of law. We take this moment to reaffirm that the Meghalaya Police is committed to delivering justice with integrity, professionalism, and perseverance. We are deeply grateful to the families, the citizens of Meghalaya, and all our interstate counterparts for their cooperation and support throughout this complex investigation. These people committed the crime on the 23rd and had left this place on 23rd. That time we didn't know whether it was murder. We were looking for them, looking for tourists who actually probably would have been lost. We looked at people who are missing. It was still a missing report. No body was found. Body was found only on the 2nd. That's when SIT was formed and investigation started. That when SIT within 7 days has actually accumulated substantial evidence and has gone down there and zeroed down on the culprits. Okay, SIT just didn't go there and look for suspects. SIT went down there with firm evidence and knew who the culprits were. You know, after doing a lot of homework out here, they went there, and with the help of our counterparts, we arrested them. It's not that, you know, we just took a shot in the sky. It was a lot of substantial evidence, a lot of ground spade work was done. The postmortem report we've got, like I said earlier, they had 2 strikes on the head with the dao, and that is the cause of the fatality. The dao we have ascertained, it was actually bought from somewhere in Guwahati. Brought from Guwahati. Once we get them for thorough for interrogation, then we'll know the exact spot where they bought it from. Because that'll be part of the investigation. We have to reconstruct that. So with that, we can also say that they were staying there and then already planning. The plan was all throughout. Yes, they stayed there also. Yes, it is a fact. Raj Kushwaha was not here, but he was handling the 3 assailants. Can we say that he's the mastermind, sir? Like I said, he's a prime accused. So the raincoat is connected to Sonam only, sir? Yes, but we will ascertain that when they brought here. You can see she's the one of the prime accused. Others are co-accused. I mean, the others are assailants. They committed the murder, but the planning and involvement is you cannot rule out Sonam Raghuvanshi. Let the truth come out very soon. And you know, not only that, once we bring them to Shillong, I think I would request even the family of Sonam to come, give your statement, justify whether she is innocent or not. I think that is the only issue. So right now, I don't want to say much on this, but I think anybody, not only the relative, anyone who wanted to give the statement, we are open once this investigation starts in Shillong.
Well, I think I'm not saying that we don't have a mechanism in the state. We do have. But of course, I'm not saying that it is 100% perfect. We will strengthen further. Where are the areas which need to be strengthened? That we will do it for sure. In fact, instruction has been given, especially from the tourism department, relating to registration of those tourists. And we have already directed all the homestay owners or the hoteliers or whatever to make sure that a proper registration is done. We have told them very, very clearly that they should have a proper registration, all the names, the details, everything. And in fact, we also have in place the app where, tourism app has already initiated, where through the app they can ultimately send these documents to the concerned police station or maybe to the SP or to wherever necessary, even to the Darbar Shnong. Because see, now we need even the Darbar Shnong, we need everybody into the loop. Bob, Yes? Sir, what step will the state government take regarding these people who have been involved in tarnishing the image of the state, the police, and the people of Shora? Will you file any defamation case? Whether yes, that is very good, very good question. See, from the government side, we were so deeply hurt when we saw so many comments made in the social media, in the national news, treated Meghalaya as a den of criminals. So it's really hurt for us. But I just personally take it that, okay, maybe out of emotion, out of desperation, maybe they could not control themselves, then maybe they just talk without any sense at all. But let me tell you one thing, we have already told you also, Meghalaya is very safe. Our police force also is one of the best in the country. I think you have seen it, we have proved it. And not only that, I think you remember it correctly, I think 15, 20 years down the line back, you knew it, the militancy, how we handle things. Our police is one of the best. I'm telling you, we don't need army. We don't need any forces from the central government. But we handle it ourselves. I think you have seen it, the history. So therefore, what I would like to appeal to every person in India or outside India, please don't take this news, be it in the social media or in the mainstream of national news and state news, because it is not at all a fact. And Meghalaya is safe. And right now also, I should say, the tourists are flowing into Meghalaya on daily basis. And I'm very sure through this operation, the successful operation made by our police force, will further encourage others to again keep visiting Meghalaya and Shillong. You please don't come to any conclusion since the real investigation has just started. I just want to add to sir. There are certain people who actually out of this event have actually given very hurtful statements, communal statements against the local people out here. We have taken that into cognizance because there are people from here who are studying outside also. Some people said, let us harm the community from here which is outside. I would like to tell you that we have taken a suo motu case against that person. Another FIR also has come against people who have given false propaganda. I urge, in fact, at this juncture, when we got this, in fact, from the day one only, the narrative from the complainant, from other media also from outside, it was that, it is that Meghalaya police and the district police was not doing anything. But steadfastly, we did our work. We did our work from day one, searching and investigation also. And in 7 days record time, we had done that. And we had proven it otherwise. So
Just one thing also I would request you like just to add to what sir said, don't make judgments, don't come to conclusions, come to facts from us, then give out. A lot of people were making that speculation, so it was rife with speculation. It was people are spinning yarns about, and that is not right. People who have gone to the extreme, we have taken up cases. Haba ki pulet kilawan kich kanong ba shalong ha ka step jong ka sibalang jong ka tayo. Ya ki sangut ke bela subadon kti ha ka ban peniap yau Raja Raghuvanshi. Ha ka porjan miet pat lalit banelam ban tian bishare ki bar ki syari kala aibor ki pulet ban toket prasngi ya ka Sonam Raghuvanshi. Renggat bat ki sangut ke bela subajor ba kiladon kti ha ka kam peniap brio. Ya ka Sonam Raghuvanshi rengkat bat ki sangut ke bela subajor bagi dei ke beladon bentah ha ka ban peniap yau Raja Raghuvanshi hasora. Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills ba Vivek SM ula pentip bagi yang syari kalau hukum manset prasni ha ka polis custody ya kisangut ke bela subadon keti ha ka ban peniap eu raja. Ini kisangut ki kentup ka Sonam Raghuvanshi ke kurem jong raja usamla ke Sonam Uraj Khushwaha wa Akash Rajput Vishal Singh Chauhan bat u Anand Kuli. Ki pulit kelelam kini kisangut ki yang syari rengkat bat kejeng penjur ya kejeng ai jing ada bat kejeng pahara ha kena kejaka. Ki pulit kejelak lawan yalam ke Sonam ha kapor khatar lala saupau ha kapor dang step perngap jong ka khatwai terik ujeliu ha ka Sadar Police Station bar hadin steng tatam lali ra no ke Sonam Shaganesh Das Hospital dan le ke medical check up bat ban pha kini benya lagadai ka belapun khon ne am ndai kila syampat ba kam syam lapun khon satya ndai hadin jong ka arp sau terik onsa kini benya biang yaka ha ka baidai bat kene ke benta. Hadin bakal pendap ke jing kemi ibnya ka kot ka kya jongka ke lam biang ya ka syaka Sadar Police Station. Hagini ke jo hi ke singi ha ka Porsche pho bujiamin step ki pulit ke jela lawan lap saya kisau ngot ki bagan top yau samla ke Sonam Uraj Khushwaha wa Akash Rajput Vishal Singh Chauhan bad Anand Kuli bad ikini ru lara ha Sadar Police Station bad hadin katto kali kenta ke pulit ke lam ikini barok sangot syaki yang syari na ke benta ban bishar. Hadin bagi kubor kelasa priang yang bagilat patai kubor baga Sonam rengkat bagi ni saungut iladon ha Sadar Police Station tangkat tu kena por ipat ba nak keleng kelawan ban yang ban up ban yaki kat bagi pulet kidang penkit ban lam ki syaying syari. One team had reached at night or early morning, and the other team had reached this morning at around 8:39. So both different timings, and after that, medical examinations have been done of the accused, and we'll be producing in court. I think as we speak now, production may be taking place. So that is the activity which has happened since yesterday.
So what about the interrogation? Interrogation will start very soon. Once we've got the remand and all that, police remand, interrogation will start. Because there are reports that they admitted to the crime and it's coming out. See, I don't know. We have not brought and we have not even got our remand out here yet. Let us not speculate. There are so many things that preliminary interrogation and preliminary investigation was done in those states. They may have divulged some things, but these things need to be confirmed and need to be corroborated and need to be backed with evidence. So how many days you'll be seeking custody of them? See, we are. I think we are asking for 10 days, and if we require more, then we will extend our request for remand. Any more arrests apart from these 5? No, 5 till now, and then as investigation progresses, then we will be able to ascertain whether only these people involved or other people involved. They'll be taken to Sora tomorrow? No, not tomorrow yet. You're not decided? No. We have to examine them first. Once the examination has been finalized, statements recorded, we get to the facts of the matter and all that, then SIT will decide on a date where they will go for reconstruction of crime scene. Can you also tell us about some speculation about the pregnancy test of Sonam? Yesterday, a thorough checkup was done in Ganesh Das Hospital. So they had done a check on a pregnancy, and it appears negative. But again, they will recheck her, I think, after the 24th. Because there is a deviation from taking them to civil hospital. So what is the reason? No, not them, just her only, because Ganesh Das woman-related hospital and neonatal treatment is out there. So it was the best of things that we had taken her to Ganesh Das. So the four were? No, the other 4 are actually examined by a registered doctor only. Oh, they're ordained? Yeah. In Sadar Police Station. Bancupen mau kasonam bad uraja Raghuvanshi kilajak klub nadok arbulai terik jemang hasora. Baraka arterik ujiliau ki pulit kilalap ikemediap jong uraja nakawe kejaka kabadan hajan kakshat we saudong hasora. Bad hadirin kene kilai beteng banwat bad lap se kasonam. Ha ka step jong kalak sing ublai kasonam kalalit ban IT no elade ha ki pulit jong gejala Uttar Pradesh. Hagajing to okit jengki pulit kilalap kesai bakasonam kelaidon ketilang bad uraj khoshwaha ban yaso boj ban shim gajing im jong uraja da gajing rap jeki langut ki baipat ki beriu. Kani gajing ja kalapen kendit ki babun bakasonam kalawan honeymoon bad u Raja Raghuvanshi ya kabakarang sedap ban yatho. Bahkan poison dan macam megasenjam ban nanti ha kaban shim sindon ya gajing im jong lau kurim. Transit remand kamut ba hakpor Ruski na MP ni dia produce na hakar kod ni amba hapo hadin Ruski ni Lambiang Shah Madhya Pradesh ne hadin Laisni ni Lambiang Shah Gazipur dikata kadi ketang kapor pegin in hajar ka ya ke brio hangni hakko juni dikadi ketang tak kapor ba aingi ti kat Ruski kai ko nakaliang jong nakaliang police ni pada ingin pan police custody Mashboski dan kamshu in panshu. Kalkanuan Menteri Kebelai Kenduk Hakesinto Adiang Jongkatayo Kalashe Mekarai ban bishar benya ya ka Meghalaya Residence Safety and Security Act arajar ka Andrio. Kabaladan lupa bat banang tung beniat syuk ban pentikna ba anla ban pendunai kejengwan rung kireu baman syakajela kum kinong jung okai perthai. Bat kalabataru Chief Secretary Kejela ban kemi ibnia akakai pot kabala IT da ka expert committee ban penkela thamai ya ka reservation policy jong Kejela. Habe keran bekilat patai kubor Menteri ke Sarkar Jela ba poleng do ulang baga kenhun Menteri kelarai ban syong bishar biang ya ka MRSSA kabala dan lupa banang tung beniat syuk eknegaan haba kemi aka kebarang syudap mat ya ka jingja hasora. Kenang ban pentikna bo anla ban penduna kat bala kejengwan rung kireu baman syakajela. Ulang ba kejeng dawa penterekam ya ka Inline Permit Meghalaya kerang saakut ba ketenat Home Affairs. Uba poleng do ulang balada puli yak MRSSA keladan lupa shibun ki AKA ndrek dan kam banang penklan bat ban penjanai ya ka kabaladan lupa hak MRSSA bat kesorkar kan sawarasya ni kejeng terwa ban penklan no ya ka MRSSA. Uba poleng do ulong baga Sarkar Jela kalabatha yu Chief Secretary Kejela uba DP Walang baun kemi penia akakai pat bela IT dek expert committee halor kejing temu ban penkela thamai ke reservation policy jong Kejela Meghalaya.
Uli tu bagi expert komiti keladapan IT ke Kaipot, nrai kedaipat ke rukom bagi sorkar kancong bishar kini ke Kaipot. Kumta labtha iu chief secretary bagi officer bagi bnia ya kini ke Kaipot. Kekenuan menteri kala airu ya kejing menjur ya kejing terwa ban aiwai hendro posne me kejaka ba ars pa hanya bulai poin sau iwai akar jong ke MEECL syakat tenat jengok kai perthai. Bahkan penteri projek kam jengok kai perthai baper. Ubah poleng do ulong begini kejaka ki kentup ya ke IB campus kejaka na Lee Junction Hasilenter Kadaik Umyam Richard Sngi haduk nong seder police station berbaro kejaka halendat ke skul MEECL kejaka halendat ke NHRDC haduk Nesak katahan blok 5 haduk Dolonong Lompong Deng. Litu bagi tenat jengok kai perthai kan siu Shitengka ha kashi akar, mereka bahak jong tenat boarding kan long kandai pon nak sispa, kum kabaiwai nak kebenta indro posnam menengkong. Kabala ban penjalan biang sekalai posnam dak kejing temu ban kentiu ke kam jong okai hapo ke jela. Uli tu bagi sorkar kan wanra asasan teli 5-star hotel bat ya Lake Cruise Services agus namban 1. Ubah poleng do uli tu ru bagi sorkar jela kala ajing menjur ban sedang ya kejing penteri kam ya Chief Minister's Regional Connectivity Scheme Arhajar Arpusan. Haka bakin dan kendai pol teliki bus, ya kabaan sedang ban penterekam, bagajing temu kalong ban penslur, ya ginong sengkam lajong bat kawai ni kebentai ke bakongsan jong ke scheme kalong, ban pentikina bagi ni bus ken poisya kelang di district headquarter. Hapo ke por kendai shteng men step, bat ban mi ke porsan shteng jan miet. Ban penbiang ya kejing dawa jong kitu ki belet office, ki samla pulia, ki beriu ki belet ki hospital, ki beriu ki belet jauh jahat. Ula pentep bagi jeng jeng irap pisah kan long hadok sanpo nak sispa nak jeng lut baro ha jeng thiat ka bos bat kandon ka jeng nok senyang nak sorkar ka belong lai pusan nak sispa nak kebenta ka jeng lut ha ka on road kum ka down payment ka ba uno yo jeng mentoy nok senyang san nak sispa ka down payment bat ka jeng syem ya ka ram kan long ndrepo nak sispa ya ka bala ban sio hadok san senam lagi nong yo jeng mentoy. Kekenuan menteri kala rai ru ban shemega resolution bat ban pawe kejing sengongo ya kekenuan baper kita nak sorkar bat kam tam meka kam kebalale ada ketenat pulit ha ke ban kemi bat lab kejing shisha lo kejing syak peniap ke badan shen jong u Raja Raghuvanshi hasora uba poleng do ulong paga kenuan menteri kala pediang da kejing sengongo na do donot ya ke kam kebalale ada baro ke beladan benta kam tam meka benta jong ke rescue team kebalale bat sa hasora ha kini ki khatsan sngi kebalale. Bat kekenuan menteri kan salat bini kendo iki officer kum ke director general ki pulit ber kekenuan ki pulit jong ke East Khasi Hills kum si benta ban ai buram bat ban pediang ya ke kamram ka baki lale ha ka ban wat bat lap ya ke dauten rai jong ke jingja. Kekenuan menteri kala pen pauru ya ke jing ngulem ya ke jing dono ya ke jing im jong arspa kandai pongut ki brio ha ke jing hap jong ke Lingsun Air India ha Ahmedabad. Today has decided in the cabinet was to introduce the Chief Minister's Regional Connectivity Scheme 2025. This scheme will connect district headquarters to block headquarters and regional headquarters. A total fleet of 90 buses will be introduced, and the emphasis will be to encourage entrepreneurs. And one of the major priorities of the scheme is to ensure that these buses reach the district headquarters by 9:30 a.m. and depart by 5:30 p.m. to cater to the demand from office goers, students, patients visiting hospitals, and people traveling to markets. The financial support will come up to 50% of the total cost of the vehicle. There will be government contribution of 35% for on-road costs as down payment. The beneficiary will contribute 5% of the down payment, and the loan financing will come to 60%, which is payable over 5 years by the beneficiary. We have also identified the routes which will cover the various block headquarters, district headquarters, and regional headquarters. So
this is a major initiative which we are confident will take care of the huge deficit that we have currently and to enhance regional mobility. So this is briefly what I have to do. Hagas ni thok dia yang jaga tayo, Menteri Ketenat jeng okai pertai ke Jelau ba apolong do, bolong nongai ketian sarkar Jela. Ulong ba kilat pertai kubor national media ba kibai kilapan map, hai gerensan ai kubor jongki. Kumta kani kejeng liak kejongki kalong kebayahap ba kejeng dawa jongki. Ulong haba kini kiladap ban map ba wat ki bahayeng ru kiladap ban map no, kumta kani kakam kalapoi no syakabakut. The genesis of our demand for apology sprang when a number of vile comments were made, including incitement of violence against people originating from Meghalaya. So the very next day, the response was tremendous because a lot of these major media houses, including Times of India, including Republic TV, apart from private bloggers, have tendered their unqualified apology. So that met with our demand. We have stated clearly that unless you apologize, we will file defamation suits, and we have filed FIRs as well. Now, once they have taken their word back, for instance, the family of the deceased has also publicly apologized to the government and the people of area. So the matter ends there. Yeah. Hadian bagi pulit ke Meghalaya kilala ban pensisha ya kejing sya peniap Uraja Raghuvanshi bagam de setia ke belalek de kinong syong ke Jela. Menteri Ketenat jeng okai pertai ke Jela ba apolong do ulong babaro ke beladan keti ha ke ban pentok bria bat penbuat na ke Jela Meghalaya ken sya pengat haki kendon an. Menteri Ketenat jeng okai pertai ke Jela ba apolong do ubari runong ai ketian jeng sarkar Jela haka kendai terik jeliau arajar arpusan ulong babaro ke badan keti haga ban pentok bria bat penbuat na ke Jela Meghalaya ken sya pengat haki kendon an. Uba polong do ulong bahag kabedai bagni kejing ja keladan kejing bishar hi jeng kelat patai kubor kejing kawang ketie kabala mat pangdi katukan ni news channel ka sarkar Jela lang ba Ketenat pulit keladat ban register ke ejahar bat ansayat cekamat dak lenti jongkaan ban penti kena bagini kejing pentok bria ke Meghalaya ken syapan stom kat kum ki kendon an. Ulong ru bagurukam patai kubor jong national media ke deki ke sarkar Jela kala kemi ba namar ba ilale ka kam bishar lang ba ka kam pathai kubor jengki ha kini stayotam bagi bahayang basam jengki gilong giang ru ke kentho persya ya ke Meghalaya bagladon ru ke jingja bagladon ke jing pensyet bagi dai ban le keput kelai kinong song ki bana ke Jela Meghalaya. Uba poleng do ulong ru babaro ke jaka jengok ka ya ke Jela ke dikibasingan bagi jingja jong ke jing sya peniap Uraja Raghuvanshi ke jingja ke belaja ha kesian ke bening kong ka tan sora. Nrila daki breo ki wan ke Jela da ke jing temu ban peniap ya no kumno entek lakam ya kata bagi ni si jeruk ki dai ki bedang syudap ban thok sungkurim bat kilawan ha ke jing wan kai honeymoon shania bat kumno enbut dia ni kelet kawan jongki haba kila kentat ru ban chime ke jing syakri na ki guide. Uba poleng do ulai kublai ya Ketenat pulit ke Jela bat ikipat ba ke Meghalaya namar kila sengo kumbalat na ke jingkia ke jingmut superkat. Hadin bagi pulit kilala ban lap ya ke daw jong ke jingja bat ke jing sya peniap Uraja Raghuvanshi bat kani ke jingja ka pau syai kedar ba kedai ke jing ye ya pedeng jeki laingut ne ke love triangle. Ulai kublai ke special investigation team ke mountaineering association ke rock climbing association kinong syong ke seora kilat patai kubor bawa da pedeng jong ke jing jong ke jinglong jengman jong ke jaka ke balong riat ba ke jinglong ke sun beneng talak ban lap ke met yap jong ni ulanot ba da pedeng ke jing sya kan thok jor jong Ketenat pulit ke Jela Meghalaya ndrei haki news ni ka special investigation team kalala ban lap ke jing sya baro halor ke jing sya peniap Uraja Raghuvanshi Tok bersebut di paralog na lat pakai kubor di don hani nak benda ka jong ka sarkar bat kunjuk join lang ni da SP jong ka district pa vex aim kalong ka sngi ka ba ai relief yang ngi kum ka sarkar hadin ba ka state investigation team kalala ban crack ya kini ka case ke bedai bat ke jing
ja bat ke jing klat no jong unu wei u toris uba keteng u Raja Raghuvanshi balawan bat ka tengah jong u te ki kadai ke jing kembang laksan tu arsni bagi don ke confidence ke jing la jong ke state police te ke jing la ke jong ki kalong aki bebun ki benta ke beningkong ban lap ya kabet jong uni ba laja uni raja ya ba ke family jong ki la kena ba ni feel namar ngim semlam andai lalap ya kabet jong u da ke jing rap lang jong ki nong song snong ke jing don lang jong ki ni ki association jong ki mountaineers nang ta ki state disaster response force national disaster response force ke dorbas nang Sora West Giant Hills Mountaineering Club ke district administration bat ki perlok naga media tiga jing la ke jongi ban krak ya ke case ke pen i ya ke jing tibet ya ke professionalism jong ke state police ke baar ke la donru hakini kindiat nadu pastang ke case ke media trial ke bemut ba ke khamtam i katuk ani ki channel jong ke national media ki balapen but nam bat penbut keteng penjak buram ya kini ke jela ke jongi bat ban pensyet ru iki pat ba kin le persya pat ketak ti ya kinong megalaya den rai da kini ke jingla ban krak jongi ya ke case ke attention menta kalong ba ke pai sakini bagade ke case jong ke contract killing la IY ban peniap yau niu brio but main accused hangi kanika sonam kalalek dalade ban saranda ban IT no elade Nanganj police station Gazipur district UP haka khandai tarik mentau banai June te kat kum ki interrogation ya borok kini ki belasah kem ka ni ka sonam kadang kaba mar directly kalong involved maka hakajing penyap yo new tengah jongka ba kadon ke constant contact ke contact barabor but kini bala sya accused barok te ka nakaliang jongka police department kalau jongka ni kajing penbut nam pat jing pentok bria ka jela ka jongi ila file limbak police department yaki FIR but kumjuru ngin move legally na benda baru kini ki media houses kiba bat ki channel kiba long responsible ban penjak buram bat ong ban kenok ba ke megalia kalong crime prone kani ka de ki jinja ka 4 juta kawairu kesin bagi tourist kinsa takti haka jela ka jongi bat haka thain seorang kaba nitip baka tourism ka dega pliangja nak benta ketika than kumanga ong hatu kuwe gesngi kalau kwa ban perkhat ba ki breu kin jat ika pliang ka ba besaya ki ti hakaji dei pat ki steps ki ba kin trainang ni syakmat ki dan ki biang ki jingkli ba balai ki ki sijur ki iklam ki guide man ki homestay but man ki tourist destination ki dan ki guide henry ka jing sakri jong ki kalong voluntary ki brio ki papan ki guide ki yo kini ki arngot ki la kentaj man syem ya ka service jong ki guide but nak kata ngimla ban penbor akran mentan ngin yele mentaban penbah ya kini ki SOPs ki jongi standard operating procedures jongi nginang penbah su ya ki henry ha kan ni ka case kamdei ba kamegalia ka jak buram henry ke pau menda ba ke state jongi ngila pen sai sabar kalong sai kedar ba ke megalia kalong ke basingan kalong parlok bat ki tourist
Ndai lada ki tourist ki kelaki criminal te ngin kunungin piadai kata. Oh, they should have just remained indoor. Balik kinuan sini. Ngumdei tang bangi don gajing perkat ndai ngilaya cakmat ru ban advertise nak benta bantung yakini tourist bodies. De haka first phase intung sanpongon. De bat kibabun nak ini kinlong shwa haki area kebaga density jong ka jing wan ki tourist khamjur kabumut kitain kum ka Sora, Shillong, Dauki, Omyam kita kispo. Mentah jan barok ki homestay ki don ye ki CCTVs ki ini ki property pada jong ka Sarkar Meghalaya kini kelak don lupa ye ki CCTV. Henry ka thain Sora barok kowe kare ka ba bayar ba but kan longru ka invasion ya ka privacy jong ki brio ladangi bu CCTV aman la ka jaka songkai dan ki baong ba balai ngim penbiang pulit ladagi polis na East Khasi Hills baro ki songdot hasora bat la stem lut dak kaki kan nunggu utore sebandang teriak ban lek cakum ketara jaka ladang ibu CCTV kat sebalek kita ki couple ki balek honeymoon kin nre na kitab khmat na kin lek kumno te kini kita ki practical realities Henry ya kacing penbah ya ke tourism sector kum ke industry ginang ele ginang upscale susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi but there's always room for improvement gini ai penbah ka way ka ba major house kedai ke Times of India de nang tu kidan gi YouTubers de Henry gini ki balong organized media houses ye ki tu shwa ki bala kum ka Times of India ka bala ai da ka definition description yang melias crime prone bakin hap pan juba haka court of law ke kita ke crime ki ba lajuja ha katain seorang ka ba lingo kalong ba kinong lek nang wan kila nang bun cucu ladapi lek entah seseorang pin lap bikin nang kambun cucu diminta ka sengile bakal mi ni kubur tengi expect bak kanang footfall kanang jur cucu kanang ki Hadian bagi pulit kelayok bor bantokit prasngi ya kesonam kabala subajor bakladon keti hakaban penyap yalau kurem u Raja Raghuvanshi rengkat bagi sangut ke weipat ha kasi palai jang katayo u superintendent ke pulit ke East Khasi Hills uba Vivek Siem ulong bagi ne keladap selalu pa katwe sngi shwa ke jing kentiu kurem ban penyap ya u Raja bat kani kade kebut jong Raj Kushwaha usamla jang kesonam Raghuvanshi Superintendent ke pulit ke East Khasi Hills uba Vivek Siem mulieto bah kejing toket ke sonam Raghuvanshi rengkat bat kisangut ke besubadon keti hakaban peniap ya Raja Raghuvanshi kila pla bakidon keti ban peniap ya Raja Raghuvanshi bakani kejing sela keladai katwe sngi shwa bandan kejing keti kurem he Indore Madhya Pradesh bakadai ke ba la yalam bat subut da Raj Kushwaha uba Vivek Siem ulong boraj ulapha yu Vikash Chauhan ubri parlok jungu rengkat bad u Anand Gurmi bad Akash Rajput nadok kakat kendai trek ujemang bandet Guwahati bakila sa akwe ke hotel bad wat ke jaga banyak peniap yu Raja mereka ni ke klem urlong namar ke jembun brio ka sonam kalaong yu Raja bandet ka syasora bakini laingut ru kila poilang hasilong bakila syem dagi baik bad le chenong riat Haba ke sonam buat Raja kila poi Hanong Riat akan miat jong ke arpo trek ujemang kini kila ingot ru kila sa aku ke homestay Hanong Riat baik kila dan kecing temu ban peniap yau Raja Hanong Riat mereka semlala ban urlong namar bam dan jaka ban berat akan miat uba Vivek Siem ulong bakini kila persyang ban peniap apedeng kamau lakiat bat wei saudong dari hang niru kem semle olat bat kila le wei saudong bat kini kila ingot kila poi shwa wei saudong haka bakile kedo yu Raja pada kesonam namar bu Raja u itu yaki na Indore lengba kesonam kumta kile keren pada wer mendet kai lang Shadauki haba kile jing tip lupa na kesonam kini kila ingot kile yat na syakmat bat ap haka parking lot jang kubai saudong bat haba kesonam bat u Raja kila wan poi ha parking lot kila let ban keren bat haka ni kapor kila mat yu Raja bat kila ra ke mat yap jung bat berat syariat Superintendent ki pulit ule tu bah kene kejingja
Hakane kejaka kasonam kala ai yak iksiar bat kapisa hau Vikash bat kala nyahi makai ke skuti. Hado ke AB viewpoint bat hangni kila bread yak janjri negaren kot ke balapong du Akash. Bat kala syongno baru Akash hak skuti kat bau anan gurmi ulalet ban bo ke skuti hasora rem. Kasonam kelapong da kajan burkha bat kala herno ahkamat kala moplang bat syongno da kawe ke taksi ban wan shillong bat na shillong kala syong da kali tourist ban let sha kalakra ISBT ban syong da ka bos sha Siliguri bat hadian kane kala let sha Patna bat na Patna sha ara na ara pat kala kio da ka train sha Lucknow bat Indore bat he Indore kala syong da ka bos. Kasonam kelapong he Indore ka arbudro tarik Jemang. Superintendent ki purit uliat ho badai hadian balami ikilat patai kubor bo way nagi guide nan nong riat uliat ho badan laingot ki badan lang hang dengan sengi kala syap tiang bat kala mi non Indore bandet cha Siliguri ban aidau bakala syak bat bor berkelio ophet mereka dengan sengi bak kenhon ki pulit ka Meghalaya kila poi Madhya Pradesh ban kemiu Akash umta urat ulapha yaka bandet cha Gazipur ban kam bakala syak abor bat badan kam ya ke jingerap. Interrogation tak sini hi akaba ngila yo hi katukatnya ya kajing sisa ban kini ki sangut bengila res ban stang kajing token kila phalat akaba kidon keti ya kani kakam kaba la penyap yo Raja Raghuvanshi angtai hawai sadang kila pharu ba ya kani kila asla nado na Madhya Pradesh na Indore kadwai ski shwabani tho kani kadi ka bud jong u Raj Kushwaha ubadai u samla jong ka sonam ban ulapha yala ki perlok ju u Vicky u Vikash Chauhan alias Vicky u Anand Kurmi bat u Akash Rajput ti yikini ki perlok ulapha na do khatandai trek kila poi ha Guwahati bat kila sa hoi hotel bat kila pet ya kanu ka jaka bikin laban penyap yo raja Indrai ya kata kam klem utlong namba kibun kibrio ni akan jengai dan kita kejaka kam jengai di hadian kata haba katip no ka sunam baka takam kam utlong Guwahati kalau ong yu kurim yang ini no station Shillong baca sora bat kini ru kilawan boat lang ban kila ya poi Shillong riat kila poi Shillong na Shillong shwa kila ya shim de ki bike atli ki bike kila ya semua kita ki atli ki bike kini shikurem ru kila poi Shillong riat ka bike hakami jongga arpo artrek kini langut ru kisa akoi ka homestay hang te hanong riat bat keladon ke jingtmu ha katu kami jongga arpo artrek pan peniap yo raja Andre keladon ke jinge ha kaba kim dan jaka bandret yakamet tie kala pulam na hangta bat kila ya persang no hakamat jongka hapedeng jongka molakyat bat ka wisodom katba udang lek penjie u raja ti Andre hakata kapor ru kiklami ola ti kaba khadu kadi hawi saudong kini laingut kila yorung shaw hawi saudong falls uraja pada ubala itu yaki sathie ubala long perlok sathie lengba ka sonam kini kila laingut kila tip dupa ka plan jungki bat ka sonam kala ong yu raja begini lech sor Shillong sora bachadauki por biki kendo yakini kila laingut hakata ka step kini ru ki ong ba ngir gin le shadoki te hangta kata ka jinglong perlok la khamjan sho begini lang stoki ti ki ulang ti hawai saudang kini laingut kirung no shapo kapatunda kadba uraja wa sunam ki dan shadien
Di kumta u raja ulet shanek shrum banjir diki. Di hadu kat hadu banda lap yaki hau wi sarong pakundot. Angta hau wi sarong pakundot. Kile yang kai hanta. But kita bro laingut kila mat yu raja uwei hadin uwei. Kasunam kadan hanta. Hadin kata kini laingut ki lara ikamet pada kenting yu nakatuka barikit dan itu syati syariat de hangta ka hi ksiar jongka kala aino yaki pakin ra syati berkepisah dia kunjo kalanya hi maka kawai keskuti but hadu EV point EV point pada EV viewpoint EV viewpoint ya ka raincoat ka wheat raincoat ka bayong ka bau phong u akash ula kawang no hang tu hajaka hi kamchangai na surok kathai kumbasan komitar nang tu paria kata nilasis panang ta kalichong no bu akash hakawi kaskuti but u anan kurmi u ya lang berki but u ri anan kurmi u bu ya kata kaskuti ha sorarim nangta kala phongno da hoi kabut kha blai uwe ne kito but hakmat jongka dat mo phlang kala kemno da hoi taksi shashulong banda shulong kala kem no da hoi ka turis sha lokra SBT banda lokra SBT ka shong ka bus hadu hasliguri nasilguri kala shong ka hoi ka bus pada ki ka hoi ka bus hadu Patna na Patna shadu ara but ha ara kiu da kawai ka train local train sha Lucknow na Lucknow ka kem da kawai ka bus pada shadu Indore ha Indore ka koi ar khaka arpun trik bramia but hadin bakla mi hakikot kubor ne haki social media haki news ba way ne ki guide nang thena nongriat ula UI kita kilaingut but hading kita kelami kita kilaingut kelami keleng kubor kila den gejing setting but kalami na nang ta tawi ka kali kala pet uraj ban pet Siliguri but Siliguri pada tanpa berthai nang ta but kan ai kata kadau ba kala sabat bor kala yo pet nang ta te hunrei ka khaju kapor hi ka pratrik ka Meglai police team atli kini ki kinhon yo ka Meglai police ki poisha the hadin ula shakem akash tayo khubor u raj bala shakem haita ki priyo bami tho baki phong civil dress te uraj ula shuang no yaka hakajing panic do wang ba sulit ka kanu jaka ong ba pala syarap abor bat ong ba kaden kam jiarap tangta ndre ka klempoi perkhat ba hakatu kasni hi kandan kania ka operation shathi hakini ti atli ki jilla ka Lingsun Air India Boeing 7878 Dreamliner kebalami naga Sardar Vallabhbhai Patel International Airport ha Ahmedabad banlet sha London Gatwick tang hadian kattu kan minit kalahap ne crash no ha kesipalai bad hapok juga ne Lingsun Kladon arspa sopu arngut ki beriu ki balasyong Let me sorry good news here. Kani ke Lingsun ke bukit arspa sopu arngut ki beriau kalami kakat Lingsun ke beran Gujarat bankit ki beriau banet cha London Gatwick bat haba kelas sedang banher na kejaka ke Porsche BJ live kundai jan miet na runway arpulai kam syam lala an kiu shasun bat kala net hab no akawe kejaka ke beran chabar jeng pelau jeng kakat Lingsun ke balam chegejing pelu ke balik syir khai pha
Ka Directorate General of Civil Aviation kala pentikna bo pilot ubelanya ekene geling sun ulai ketian ne kejingma ka bab hakmat chaka air traffic control shobun penher geling sun ndrai kene kejing ai ketian ka klempoi satya ba ekene geling sun kala hap no tangkatil kanepor la penting bro begladan ars pa sopu arngut ki brio ki basyong po jokene geling sun ki bakentop ya shispa andrup kundai ngut kinong India san pulai ngut kinong ribilat nyongut na Portugal bat ibai na Canada kibor pulet bat ki kali pendep ding kila poi marmar skene kejaka bantem kene kejing plu bala sei ki brio ke belamin sau bala penkit no mardo reki skejaka ajik sumar daki kali kit nong pang ki belawan daki bon pauteli ki pulet kila kerkut no kene kejaka kabala hap kene keling sun bat ka DGCA kala penlong kejing toket halor kene kejing ja ha kene kejing ja ka basno syarkai ne ki ars pa sopu arngut ki brio ki bela syong ha kene keling sun kila klat lot nrai tang uwei ubadai unong syong shnong keribilat u Vishwa Kumar Ramesh u bela syong ha ka seat number khatwei a ulalat em marwei hi bat ula shuman saw ha kene kejing ja nalor kejing yap kini ke badan apok keling sun kladon ru kejing yap jong ki prangot ki bakentop ya sangot ki samla pulia jong ka medical college ha ka ba kene keling sun kala let ban hap अहमदाबाद गाड़ीनगर कोर्ट में प्लेन फटा दिए Hakisi sajan jaga teo balala la pendap ikijing le aniam le rukom ka bakat do da ka basyutang dan buram me kamet basa jong ka kong pence bare mad ikhlung ibagala pun hakpo ki balakla no ha ke MCH Hospital Hajawai ha ka sautrik ujilio arajar arpusan ya ka bal keno bagane kejing klat kedai na kejing le sting joginong ajing sumar ha ka ne ko hospital H Hospital latang dan buram no ha ka jaka thang ka badan ka snong jalapet asu tengah ha ka district East Janja Hills ya kebalawan manesyam bentar ki bahayang ki parlok parajor bat kiwe-kiwe. Ha kabede bagi jingklat no jing ki arngot ki bahayang kala depan ujor ke ejahar persyak ki nong ajing sumar jong hospital. Da ka bakeno bagi ki jing le sting jong ki kebalalam sya jing ja ka besngusi. Ki bahayang jing kong penche kala kerpat ro ke sarkar bakan ajing yarap ki nyongut ki kon jong ikong penche hadian bagi la dono ela ka kemir. Bat namar ba ukpar ude bo shibela bat undan hapeng kejing ya kebakrau ba unrin sumare laki kon bat kalit bela ikong beautiful bare iberikan men je kong penche ilong ba kong penche ila sngo shito mak arterik ujilio hadian bela place nam komta ila let no shaka sutenga CHC ban pak sumar ndrai habladap ban le test bat ban kmi komta kinong ajing sumar haga CHC kila pa no ban let shaka MCH Hospital ha panaliar jowai na kebenta banyak kejing sumar ke Bakambiang bat ke Mamardor. Lihatho abai kila poi hak MCH Hospital hak lai tarik kinong sumar kene ke hospital kila kemi ibnya di pentep bagian hak ban le operation bat kila pathiet ya usia ya kinong up ban pak siang hak jaka ke balat. Ban thia ikong penche bala batha ru bai kong penche emdai ban bami ai nadu menmiet. Ndrai hak sau tarik ujeliu na kliang ki bahayang ki bala up ban le operation. Kim shim ladon kanu kadak bagan ke hospital kan le operation bada bagi bahayang kilalet keli jingkeli ndrek layo permana ke jubab bakam shim ladon kanu ke kerteng ha ka thop kerteng ban le operation ha kene kesngi ha ka por sau beje ikong penche la sngu stom bha bat kumta kilalet khot kinong sumar bakin wan ban pet bat kidang ai daw ba kidang pun kam hado bana poi kapot bagi bahayang kilalam hino ikong penche sya ke jaka ka khalung Ilitho bahag pornyo bejemen miet lawan ki doktor ban pet ya kene kelong kemia bat syam baklas tomjor baiklah sedang ban ai kejing sumar ndrei kala dir palat kepor bara kepor kemba kandai beje ai kene kelong kemia rengkat baik kelong ibapun hapo kepo kila klat no halur kene kejing jan kaliang jong DHS Research and Education kila pensyai bagi jing klat jong kene kelong kemia kebapun kuon hapo jong MCH Hospital hapanaliar jowai kadai na kejing pat kepelakon ka DHS Dr.
NE Karsono Ilia Tho Bagatanat Kakoi Kakya Kalapa Eki Officer Bandet Bentoket Halo Kene Kejingja Dia Tho Bahag Kapor Balap Pediang Ikong Pencie Hak MCH Hospital Lasyam Ikong Pencie Idona Pedang Kemet Kebaklan Kumta Kilas Sedang Kejing Sumar Katkum Kejing Long Jingman Bat Namar Ba Empat Su Bat Kam Shimladan Kanu Kadak Bandan Kejing Ma Kumta Ki Doktor Kim Shimla Shim Rai Ban Puit Noyai Kumta Layat Kejing Sumar Nrei ha kasan tarik akapor nreu arpau janmiet ikong pencie ila sedang su kumta layalam noi I Shanghai Dependency Unit HDU banyo ban sumar pha akapor nyu shpo apat ki bahayeng kila katpat ban ra noi I shagibe pat ke hospital kumta ki doktor kat ba kidang penbiang ya kijing dan kambaro kene kalong kme klanang ban kijing shitom hadu bakam tip breu shu kumta ki doktor specialist ru klele ban sumar nrei akapor khandai steng ila kla no Lito bagatanat kelada ben ujor ke FIR halo kene kejing jab kejing toket hapok kejing alam u deputy commissioner kadang ya ceprang. Dr. Shang Pliang belahir sekene ke hospital ban le kejing toket lito bahadian bangane kelong keme kalaklat ku majulong ke dustur. Habai kelung iklat no pok ka keme ke jusai no ikelung bat kilalap bakadon kejing pat ke pelakon ke bapen long I ban place nam bat ban klat no. Tikum ke department ru ngila sedang ban ngila minin kasingi ngila pha iki senior officers jongi na po ka directorate jongi baro atli bakin led banwat ka jingtip ka babnya ya ka ke balaja ka ke jingja ke balaja ka ban ba ngila bandu no ye ini ilong kemi ibalong iba lalit ban sha asumar ka hospital hajuwai di ka bangi kat ka ba menin ka dang led tang ka preliminary kejing lek wat banyak ke batang banang kong ke basedang dek ki bangila ban bataya pihang ni kan long ba kijing ja ki balong naduk kasingi ke ba iwan ban tia apo ke hospital apo Juwai Panaliar Civil MCH Hospital Panaliar Juwai to ha ka art dik jong ujun ar hajar ar pusan ha ka por pra shipo men ini I long pang I bakerteng ilit penshai bare idei ka long kemi ka bala la ili balik kai ikon iba handai di ilalit ha lasha lichwa ha ka sutonga CHC balik cha sumar ha sutonga CHC dia na sutonga CHC ha ka por shipo pra shipo minin ila pha yi kila refer no yi sha bagin wan cha Panaliar Juwai ndre ha tu kamiet ar haja ha ka ar tarik ujun ar haja ar pusan iklam tre ban wan shipo hospital Juwai di iwan ban ha ka singi ka babot lai tarik ubanai jun ar hajar ar pusan hakapor khat ar saupusan janmin la admit yi haka hospital MCH Juwai ha Panaliar bat ki doktor ki ba attend yi kila examine yi bat kila sham ba ki bit ki biang ki ka BP ka biang ka pulse ka biang to kum ta kila sedang ka jing ban ai ka treatment kat kum badai kat kum ka baki sham bat badon kam ban ai kat kum ka ba idon kam ban yo ka jing sumar ti nomor ba impat su ti bat kimpat ye bahkan don kanu ka ke ban pen idak ba I don haka kejing ma mo kedinja ba I don kam ban shim ya ka rai ban le ya ka operation ya ka ikut wot nomor ba kita ki kat ki baki la examine hi ila lab ba ka biang kam padon kanu ka ban pen idak ba don kam ban le no ka jing sumar ban le operation te kum ta ki la ai ka treatment kat kum ba de ban le ti ha ka sau tarik pa demen stem doktor ba de specialist ru ulalit ban pet I bat ula kat kum ka jing examine jong ka jing sham ju I bakam paton kam ba in ban rai I ban le no ka operation ka jong I ti kum ta ka ding ka treatment ka yat bet ka ki on conservative ka mot ka yat bet ka treatment ba de ban yat kat kum ba de ban ai ka jing sumar na ka ban ta jong I hendrai ken dit hakapor janmit pa de kum tu south taring hakapor hendriu ar pho min ila complain ba I pang bela sedang su teki alam na I hakani ka high dependency unit HDU high dependency unit makin yo ban monitor ban evaluate ban examine ban pet bah ban monitor ka jing yat ka jing sumar jong imo ti hadin tang ha por sinyau si pawapan ki bahayeng jong I kila kerpat di hospital bahkan ila kerpat bahkan discharge no yi ban yalam no hakawi ka hospital ti hendrai nam kat baki doktor badon on duty dang le kata ke proses ban discharge ilbat iong ban nang wat ka ambulance ban yalam no Isawai hospital hendrai kensan ka
ka ni ka jing inang tolot inang inang hiar ha ka jing long ka bormet ka long ka condition jong i kanang hiar ti ki ilong intip beriusu bat kani ka oxygen level jong iru kana anang hiar ti kumta ki doktor specialist ru kila bat medical specialist ru kilawan bat kila shim ya ka ban mai ka treatment wot yi ban kumdo ban ya rapi i ban la ban ya rapi i kanang ba na kata ka jing hiar ka jing long ka hiar kan san ka jing stom jong i kila ya rapi i kila persang ban ya rapi i ndrei hakapor khanda shiteng kata ki effort bagi la le mo kila ai ki le ban ai menyarap i kum no ban la ban in bin pen long ban laj naka jing ma handrei hakapor khanda shitang kila declare no bai em don shu kim chum la shu ban revive i ban yarap i ban khli pat naka tanu ka jing hiar jong kata ka kensan kata ka jing shitom ka jong i kalong kensan ti kumta kila declare no ba im don shu hakapor khanda shiteng ti kum ka department ru ka ni kala ka FIR ru kila file FIR ya ka di ka jing jam but kadang menta ka jing ka investigation daki pulit bat kum jong magistrate badan hapok ka jing alam jong UDC ru kadang ya menta ti kum ka department ru ngila submit lut kat baki don kam ban ai ki documents bade ban ai na ka benta ka ni ka jing benia mo ka jing bat dia ka investigation na ka benta ka ni ka jing ja bat kum ka department ru ngi lale bangin wat na ka ka daw na ka nu ka daw ba kum ka ni ka jing ja ka wan ja ba long bandu no ka mensim ka bakodor ti ka ngin happet la dengan da yo ka report kambut ngin pet la da ka don ka nu ka jing bakla na ka liang ka lapse ni ka negligence ne ka failure kambut ka jing bakla ka jing sumar na ka department ru ngin shim ya kata ka action kambut ya kitu ki bade ban shim ki badon benta aga ba ai jing sumari ila da ka don ka lapse kambut na department ru ngin shim ka disciplinary action kum ba ka de ka kum ka rule Gayeng Syari Meghalaya High Court hak simpalai jong katayo kalapan sange aku hukum jong ke Executive Committee ke Khasi Hills Autonomous District Council belayalam nagaseng Voice of the People's Party ban penhiar kerdan biang yaunong terai beladap tungkam pura haga kerdan permanen ban penhiar syaka kerdan casual. Habatian bisyara kemokok duma kebelam mudoi doba bandri kupar suting persya eka KHADC bari arngut kiwaipat ula kerpat eka yang bisyar ban pensange anok syua ya kejeng terekam ka office order ke number lais pa asan punyo kebala penmi akan lai potrek ujemang arajar arpusan dekat KHADC ha kebai kejing tungkam pura jong unang mudui kumu enforcement constable la penduk pendam no bala tung biang yu kumu casual enforcement constable Justice B Batacharji ulatian bisyar bat kelapau negi jingesat balik kot kisla ba uni unang mudui ula syatung kumu unang tre casual nang bag office order number sanspa arpupra B hak citrik menjelio arajar kak kendai. Bahadian kejeng pendep kejeng syakri basan snem kumu casual enforcement constable lengbag office order number sanspa prapusan hak kat sauterik jong u nailar arajar arpusau natung kampuran oyu kumu enforcement constable halo kerai belasyem dak executive committee ka KHADC. Hendrai dak office order number lais pasan puhnyo bapenmi hak lai putrek ujemang arajar arpusan. Kajing tungkam yang nong mudui kum u proses server la penduk pendam no bala penpai ne penhiar kerdan no yu syaga kam casual kum u enforcement constable bat kanik office order kam syam la pen ine kedau bu nong mudui uli op pediang ya ka notice dan ai kalat ban bisyar haswa kajing simrai ban penduk no kajing tungkam pura kum u proses server wala kanik office order kala kedau bagi jing tungkam pura ya kajing syakri jong unang mudui kelong sabar karul ke batrai kam gum kadak kajing penkelai ke hukum tungkam pura ndai syam la batai ne penpau ke benta jong karul ke bam syam la buat habatung kampura ya kajing syakri jong u namar gini ki ikai ya mentala senguya ha ban pesangi aswa shipor ya kajing terekam jong ke office order number lais paksan pohnyo bapen mi akan lai po trek ujemang arajar arpusan tak hadu kesengi basyong bicar biang Menteri Kesorkar Pedeng ubakmi ketenat Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal. Hagesimba arjung ketayo ulong bagajing kiau jeng kakam jeng okai pertai kejela Meghalaya. Kedai leng bagajing la jeng Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi.
ubala bahak tengka bat ai ki skim boper ban kentiu ya ki kam jungokai ha Meghalaya. Habai keren beginong pathai kubor usar menanda sonowal ulero ke Shillong bagade ganong ba kabai tenat bah bat bakajela Meghalaya kadai kejingai sngobha jong kamai mariang. Bat ulong bagajing kiau ka kam jungokai perthaya ke jela kalong kadak kababha kabapani kumno ke Meghalaya kala long kajaka pedeng nak bentai kinong jungokai perthai ki bana kari bat ki bana bari rukumjo. Bat ke Meghalaya kadai ganuksa kababha jong jing job jong jing petrei kam meg skim Swadesh Darshan. Agaba ke Sarkar Pedeng kebalai lamdo Narendra Modi kelabha arspa sau kelur tengka ban kentiu ke kam jungokai kebalai lamru nak benta ban kentiu ya kijaka jungokai kum kapung umyam sopet beneng ka kshat kerang syuri ikrem siju bat ka nokrek reserve bakin keladurno kum kijaka jungokai ki babiang kerdan nak berthai bat ka ban kentiu ke yok kokot kisnong gitau bat kalat ban ai kam ai jam. Menteri ke Sarkar Pedeng ulong ru bagi Sarkar po ke jingilam Narendra Modi kelathe ki kampen roy rengkat bagi jing bay ya ketengka ya kejela Meghalaya kebala kiu sendon syaka shispa asan na ke shispa kebakentu bagi jingmang ba arpu arhajar praspa anduk sau kelur tengka na kebenta ke Greenfield High Speed Corridor ke jing tay palat ya ke sanspa sau kilometer ke Surokba National Highway bat ya ki Urban Mobility Project ha ke New Shillong bat atura lengba ke PM Divine kenang ta ka post matric scholarship ya palat nyopun re hajar ngut ki samla pulie ki bedai ki schedule caste schedule tribe bat OBC kajing sam ya ka pisa ba hajar laispa lifeway klur tengka lengba ka mudra loan bat kajing kentiu laisha ha kajing hak tengka ka National Health Mission bat kibai. And in the sector of the development, particularly in the northeast, which was the most neglected region during the Congress regime. And this particular region now become one of the growth engine of for the entire country. So how it has happened in the 11 years? Because of the Honorable Prime Minister's special initiative, special drive for the overall growth of Northeast. Now this has become a reality, and in the recent past, Ministry of Donors had organized a Rising Northeast Investor Summit at Delhi. Honorable Prime Minister had inaugurated. And in that particular meeting, a lot of global industrial houses were present, and ultimately with their active participation, we got a promise of worth of rupees 4.5 lakhs crores investment for the overall growth of Northeast by those leading industrial houses in presence of the Honorable Prime Minister. Kiseng Bhalang hapok kalama jangka Confederation of Meghalaya Social Organizations ne Komso. Hak sitok diang jangka tayo kila banyak lumlang hakmat jangka Secretariat Bandawa bade ban pentrai kamno ya ka inline permit hak jela Meghalaya. Bantau Mardor ya ka Special Investigation Team haman laki district bat ban pentrai kamno ya ka Migrant Workers Amendment Bill arajar arpusau hak jela. Kinong elam bagi dikhot jong kiseng boper ki bahapo kalama jong ka Komso klara ki jing tho pakila pertajam bandawa pentri kamno yak inline permit hakene ki jing yaki ka jai belalong hakmat ka Secretariat Kibor peniat distrik rengkat bagi pulit kelawan banyakran bagi nong elam ka Komso hakaba kila ailat ki ban penlong yakene ki jing yaki ka jai bat kim semla ailat pat ki begin syong hapdeng surok ban penput pat kelet kawan jing pat ba Ka Komso kaladawa ban pentri kamno ya ka inline permit ha Meghalaya Bantau Mardor ya ka Special Investigation Team haman ki district ban pentri kamno ya ka Migrant Workers Amendment Bill arajar arpusau ha kejela. Kini gid khot beginong elam kila prota shosho ha kapor baga kali jong menteri rangba bat ki menteri sarkar kilawan yat negeri kejaka bat watla kladon ka jingjau selap membalu mala. Ndrei kim shemla sange ya ka jing yaki ka jongki. Rehadian beladan ke jing tembet ke buat peniat distrik lamun jor ban open thot kelet kawan jugi kali bat ban sami no nak jaka kabaki penolong ya ke jing yaki Presiden ke HYC uba Roy Kuparsen Ram ulong bagi jingwan juga Komso Bandawa ke ILP kedai namar bagi Sarkar India nado kesenam arajar kat kendai hado arajar arpusan kam syamla ai setia ke jubab ban ai ne ban ai ya ke ILP bat kalong len airu ka jing menjur jogi hendro pongut ki MLA ki bala shonglang bat ki bala ai ke sur jong ki baro bat jong ki babun ki dong shong ke jela Bandawa nak Sarkar Pedeng ban putri kami ke ILP ha ke jela Meghalaya
Nama Sarkar India kam shimla buram ekasur jong kini ibal ay kajing menjur. Ubah roy kupar sendram ulong baka komso ke snosi baka lemi kajing jah kikindiat sengi baka mdai tang mentah ndai kilaban bon kajing jah. Baka ni kajing syap niap bunu brio ubah nak wei pat kejela haki brio kibana ki wei pat kejela ban pet pat jela kajong kejela. Kalau ke apa snosi. Ulong baladadai bagi jelak ladan lupa ek ILP kini Gibril Shwa bakin le akan kam sneu kin hab ban perkat arsian. Namar Shwa ban rong shpok jelak kin hab ai ke kerteng bad kerja kasa bad shanu kit mu ban le. Bad kin sa kat nosngi bad antip ru la kidon ne em kiba na pleng jongki kibal letha. Uba roi kepar senram ulong ba ladadai bak ladan lupa ek ILP nadu ketugas ngi ada bantep bagi sonam bagi waipat kelada mi nak kena kejela. Kakomso kalau ongru bagi Sarkar Pedang kelada betha kejela baru bagi bantau iki Special Investigation Team aman lagi distrik banlap ban pempai no iki brio kibaluan bean na Bangladesh bat Myanmar. Henredo mentah ke Sarkar jela kamsun batau setia ya kena kekenhun kat baki wiki jela kelanang ya cekmat. Kakomso kelada waru nak Sarkar jela bagi ban menteri kamno ya ke Migrant Workers Amendment Bill arajar arkusau. Nomor haduk mentah kam jumlah menteri kam satya bantela kami kibrio kibana giwai pat kejela kibuan trai bela Meghalaya. Yes, look. I don't want to confront you guys. I don't want to confront this one. I'm giving you 5 minutes. I'm giving you 5 minutes to disperse from here. Otherwise, we are going to go. Okay? I don't want to confront you. Okay? You have to listen to us, respect us. We are respecting you. Giving you 5 minutes to disperse from here. Okay? Disperse 5 minutes more. Confederation of Meghalaya Social Organisation Komsu Milawan ban penpau ya kijing dawa kijongi kum ka kenhun hakmat jong ka sekretariat kebagian ke office jong upat ba hakabaki nongmi khmat kijongi abak kita ki minister kijongi chief minister jongi usong hakani ka jaka kum ka kenhun ngimla benong ba ngisousi ya kini kijing ja ki belaja hakini kenyak singi undai tang mentah wa kila don sibun kijing ja rekani kijing sya penyak jong ni ubrio nakawai ka jela daki brio ki badai nakawai pat ka jela ki bawan ban penjabo ya kani ri ka jongi banwan tang ban penyap ya ubrio berat ya kamet hakani ri ka jongi bat pet bak pat jela ka jong ka jela jen ladangi kum ka jela ngi don ya ka ILP ngatarai wat kini ki brio shwa ban le ya kani kam snio kin jen dala perkat arsin baling oi kum ta namar ubrio shut ladangi don ya ka ILP shwa bu unrung hakani ka jela ka jongi un hak ban ayak kerteng la jong wan hab ban ai la ka jong ka jakasa wan na ai un le shai un shong kat nusngi un sa hai bat law ni ubriu la le phai ne ban jen bang ila don ka ILP ngila dap tep nadu ka to sngi baka sonam bat kita ki ku accuse ki jong ka kila de ban mi na ka jela ka jing kali ka long ba la kata ka sonam kawan ba ulong apor bak le phai marwe kamde ka klu ya ki pulet ban lam baka ni ubriu ka don bentah ka jing yam tingi semua bakini ki jing cha kamde ta ka ni ki jing cha ka jing sha tu ya ka ATM hapo mau kriya kaba daki paulak tengka kipisa mo jongka bang ki satu kumbangi tip kumbangi yoi ba kidai kipisa kidai kibrio ki banabar ki bale kini kum kini ki kam kim dai kini ki babun ba ki jingja ki baja kini ka jala ka jongi hoi kini ka jingdawa ka jongi ka LP na ka por ngila dawa ka sarkar ka jongi ka ong yangi yaisha ngila ekren ba ka sarkar kini rementala kat nusna nadu arja kat khandai hadu menta arja arpsan ngimshim la yoi ba ka sarkar India ka nong hoi neem ya kata kajing dawa ka jongi kalong le no kajing pas ka resolution jong kinro phongut ki MLE ki balong ka sur jong pat ba nong shong snong jong ka jala ka jongi lana ka sarkar India kamburom ya kata ka sur jong pat ba ngingila aya ki ka bor maki kila pendap ya kata ka kamram ban pensngo kila pha sa ka sarkar India de kajing kli kalong ja ayu ya kata ka resolution hadu mentang ngimyo ya ka jubak ka basai MRSSC Amendment Act arja arpo kabangi ong ba kidon ki beniat jongka ILP hakatu ka sarkar India ka penpai sa sarkar Meghalaya ni bau deputy CM in charge home iba preston CM jongi nakapor sa kapor uang mangin khot ban ekran kabai dei ba kata ka jingpha lani ka jingpan jingbet jingmut jongka
jong ka home ministry ni hadu mentang ngimyo i ban khot yenu nu ngi pentar ka jong susi bangi le ngi la tho na kaliang jong HYC na kaliang jong komso yo siam bangi kwa bani kenduk bani kran na bede ka LP bede ka MRSSE ni susi ban ong mentala lais na me kita jing tho ki jong i ban pan teng jing kenduk ngimyo hoi ngi so tho ba ubun ka musia mu jong i ngi kwa ya ka poru bani bani kran ngim kwa ban yawan ban yami than hapok surok ngimedon ya kapon rela damban siapa dari kim ai ya kata ka jing ya kenduk bengi kwa beni kenduk ngiman si ban pelong ya kum kini program bala dengi pelong pat kalong pat ka jing thut yo babun balang dengi ngiso ban ong ba kini kini kimat jing dawa ki jongi bat nginget ba ngi kwa ban nakaliang jo sorkar kan sim ka baar kamat ka bengi dawa kadai ba kat kum ka jing tip ka jongi nakaliang jo home ministry kila I direction ya borok ki union territories ya borok ki jela ki state bagi di ban form kita ki special investigation team haman lagi district nak benta ban detect ban lap ban pha di ban dibuat ya nu beri ubuan bean kibadai na po bangla ban na po Myanmar hadu mentang imyo i bakata ka state government kan sim ya kum kita gila ni ban form ki SIT la da pipet ka jingja ki jela ka Gujarat ka le ki Maharashtra ka Assam ru hadu menta ka le ka wa di kita kar bangla ki berung illegally kata ka jalan rei hadu menta ngimyo i pat ya kata ka state ti nging smo ba kini ki kilong kim i ha ka balai ngi dawa bedi ka amendment yo ka workers bill ka banadu arja saw kilawan ra ya ka amendment rei hadu mentang ngimyo i la kata ka amendment nak benta ban ong ba unu beriu berung ni kejala ban wan trikam bude bendon police verification bat unu nong ai bela unyu un sha fine silak tam la da open ken ki kendon jo ka workers ak arja arpo tikini ki gilai teli ki jing dawa ke jongi ba ya ka bangin abu ngiwan ban pau bentar si benang ni syakmat ka komsukan sa syemi kila kelen biru kumno ban yo ai ki jing dawa ka Joint Action Committee jong ki arpu artli kishnong na ke district Ribhoi hakasni pale jong katayo kilalet ikendo yau sumbut menteri rangba ka jela ba kemiru ya katanat PWD roads uba Preston Tunsong ban dawa no bade ban shna surok thamai no na sentu mau sha dokha ya ke Joint Action Committee jong ki arpu arshnong le lamdu MLA ka mohati uba Charles Marngar badu MLA ka nongpo uba Meral Bonds iem hak jing don lang kirang ba shnong na ki arpu artli kishnong hadin gani ke jing ikendo uba Preston Tunsong uba Meral Bonds iem habay keren bikinong patay kubor ulong bakani ke jing dawa surok thamai ka deban pneso surok hapren ka mohati ba kanongpo constituency Barkadairu ban kentio ki Kampen Roy hakathan bala dawaru ban chnai ke jingkiang ke bapaka ban jam na siliang kawa siang kabadan hakashnong paham dengan uba Meral Bonds iem ulong bakani ke jing dawa surok thamai kan long ke jingker kui ki pat ba kathan namarkan penyeso ki arpu artli kishnong bani penan kam hakalet yo let hat hakabelit skol hakabelit cekjaka sumar bat kiwei Nrai namar ke jing bom dan surok hakane kathan kalabu ag jing ya ka bakrau gi pat ba kam tam ka por slap ka bobo jing ya gi pat ba banyo ikilat jing mentoy ki don na kaliang jong ka Joint Action Committee jong ki arsno abi di don rangkat badi Pak Charles Marngar yang bedi jong mohati bat kini kirang ba snong ki jogi ki bentuk na pro atli konvensi na nongpo konvensi kirang khatwi di snong mana mau tinggal si grand katwi tadi kisno agak pengirawan bani kendu ya i surplus student song menteri badai pet ya ka pindu di road na ga benta ban kepadi ya udah penio ya ke surok ka bakongsan bahaya kini kisno ki peneso ya kan nompo konvensi batka mau di konvensi kawa de na po umdokha kaban mi sepo sentu mau kan long ka jing suk ka khrau na ka benta ki nong song snong khamtam ki than sanidan ki mautari ter bakin ya so bakka district headquarter chanongpo bakin ya leng ba ko umden janamar kata kan ni sprok long ko bedon kam hadu kata bat ni movement sibun bana kaliang jong i menteri badi pe ila sngabha bat ba ikermen scam kat kum ka jing ular ka jong i nang ka ban penrung aki lembagi skim beper bagi liyo penia tai sadi alor kani bat bagi jing kimi nanti jongi ka angut ki amli mengabu buat chalsu bagi la ban pursui kani lembaga PMDS Y4 ajong kani keslam bat langit skim baka jing yo kani surok kanong jing mentoy na ka benta kini ki nong sung snong gi ki jongi khamtam na ta ki nong rep ki bapang gi bestom ka khayi pateng ki bubun kom kayo ka hat kan pursuk sibul kata ka digamat ka punya
Kejinguan jongi bagi kedua bagi sini long ha halor ka health sector. Kata kebede ban upgradation ya ke sub center maurong syaka PNC. Tukumbalong natang itu ipi midon aktif sub center. Au surok maurong. Kawai ke sub center gede ka Jamenang sub center. Bat kawai pat ke sub center gede ka maurong sub center. Ya kawai ke sub center dan population masalah Jartam bat kawai ke sub center ke ada population kumba Ndrewa Jartam. Dia bagi total ke kenika population kalau boleh kata jadi dia ladang ipat ya ke distance ke kilometer ke jenjang nampak ke muslim CXC shadow sama orang kalau makan ni kilometer dia kan kalau bu ke jenjang ini pak nak sosial ke jom ini ada banyak ke kuat ke kiat kamtam kerpang ye nak kita aman di balik ban kapun hospital ladang ipat ya kilometer ke jom ini ke jenjang ke distance Nabi Pagadaw mana kesengi awan ni dan kebahagiaan hadir menjelat dan penyesong melibatkan pencap kesejuk di rumah syok penuan berkepat Syah Sarkar Lembang Deputy Chief Minister Jomli Sapastu ban upgrade not ya ka Maurong Sub Center Syah ke PNC kena kalian jongi ngilap kerana rosno kalian juga dorpas no Maurong ngilap ban ai ke jaga berbeda ke bebiang top agreement bak ke Sarkar dia kalian jongi labu ke cepat hai kepesutan kalau ba nak kalian jongi Deputy Chief Minister jongi bila berbau ya ke Sofia nak bila berbau bagi sekolah sudah syahibah ingin upgrade nak ia mereka subcenter PSC ke Assam Downtown University rengkat bat ke LNT EduTech ke VFS Global Academy ke IBM ke SAP bat ke Delivery. Ha kesimbalang jangka tayo ke penlong ya ke program Campus to Corporate Industry Interaction Session. Bat ke penlong ru ke jempen kop buram ya ki kena ke belapas ya ke eksamen kelas 10 bat kelas 12 ha ke jingalang ke belalong ha ke Courtyard by Marriott Hashilong. Hagani ke jingalang Campus to Corporate lawan bani syibenta dapat sepangut kesamla pulih ke belapas ke kelas 10 bat kelas 12 CBSE bat Embos. Ucaman jaga Meghalaya State Planning Board ubak met baleng dok kumu kongsan na bakerana ke jingalang ulaong bagani ke Campus to Corporate Industry Interaction Session kera ban kesngutho ban tersyan bat elementi ya baro kumno ban kendio ke benta ke bakam shalor bat sisian baglep biang dengan ke jingtip ke no shisha ke balak ban job bat bende kani ke ba shibon. U angkur pan Saikya U Associate Dean Jungle Learning Infrastructure and Resources Assam Downtown University Ulaong bagajeng penlong ya kena ke program kalong ban aji hikai ki kena bakintip Jepang ke perthai bat bakintip ke bedai bagajeng shina ki bahe ha India bat Jepang ikor kibor ke jok ke pemerintah. For the purpose that the student belong to Northeast in India can get the idea how what is the means actual scenario in the globe. Means in the northeastern area you cannot find too much building which is comprising of the corporate building. So but the thing is that they have to understand how the actual real world work with the current technology and how the means like a technology incorporated by the corporate sector. So we do eliminate this gap between the academia and the industry. This campus to corporate event has been organized. Kipat ba kahima seorang ha kesibaar jangka tayo kelemi pat ba bani syembenta ha jengiat rally ban penrem ya kilat patai kubor national media kibelakan tho bat kenno ekesnong seorang kum ke ketem babuan kiriu sniu bat kila penlong ru ya kejing thang membeti kum syembenta ban sngolem ya kejing sya peniap no u Raja Raghuvanshi. Ya kini kejengiat pat ba la sedang nak office UCM ke hima seorang balapun kod hakiyang darbar senong ke ilaka site sopen da kejengelang ha bagi pat ba kan thup na do kilong keme kirang ba kisamla UMLA ke seorang uba Gavin William UMDC ke seorang uba Titus Starwell Khan rengkat bat UCM upa IM Freeman Sing CM nang tau UCM kena uba Maremdor CM usordar kinong kitkam ke hima kipat ba kinong jengokai kilawan bani syembentalang. Hagini kesingi kipat ba jong hima seorang kilawa ekador kebahe jong Raja Raghuvanshi hakmat diang dorbar kesnong kasat sopen ba kila penlong ru ikjing thang membeti kum kadak ban pau kejing sngolem halo kejing sya peniap unong jong okai u Raja Raghuvanshi ubana Indore Madhya Pradesh. Pancupenkan mau u Raja Raghuvanshi ulawan kai rengkat bala ke Kurem ka Sonam Raghuvanshi sya seorang.
Bakini arngot kila jak klep na dok arkulai trigu jembang hendrei hak arterik ujeliu. Lalap ekamet yap jong raja negariat kabadan hajan ka Wei Saudong Falls. Kat bagesonam kala jak klep hendrei hak apratrik ujeliu kesonam kala litban IT no eladi haki pulit. Bat ki pulit kejelar rengkat kejengnya terilang bagi pulit juga Madhya Pradesh bat Uttar Pradesh keleo kem saya ki saungut ki bala subajur bagi dan keti. Hagaban penyap eu raja. Kilong kami ke belakaran ke jengyalang kila penremjor bagi ni kinong jung okai kilawan banlek ke kam snew hasora bala syak penbut 6 kala ke seora berkumjuk kinong songsenong ke Meghalaya barok kawai kila dawan kilat pathai kubor jong keri bagi deban panmap lalu ke jeng keno jong ki bagi jela ke deka ketem ki kamrunar bagi deiru ban penmenah kilat pathai kubor jong ki bagi kinong Meghalaya kim de kinong penyap beriu kini ke jengyalang kala paru eko kubor sengulem meski bahayeng ki bala no yau Raja Raghuvanshi. Snow tengah ki deban ngidawa ki deban wan panmap kan ba kila pencaburam along ba kila kila penting ki nawan cengak ka jelas ada cengi kadon bej empak kadon bej sin bala sya penbut 6 kinan gitores ki ba sau salia banwan sne kinan di batiang mo tinrei dakan ga jingmi sikmat ka penpa bangi ngi sorang yetli kami sit gitores kalong please most welcome gitores ngi bun ba ki ba imjana ka tourism tingi long musul kamiki kalong safe 100% safe apa sora tak bade di jingcate kalau tak kata message si apa pi patikena ki evidence patikena ki berkhoj baba nai keren deh kada long if you don't know the truth you better keep silent because silent is golden ki national media kila shu keren ya ke ba kim tip ngi la bonong gira shu keren la namar ba ban shu tho khamda doni ki sakhi satar ki ba bet ki ba biang samda don ki sakhi satar ki ban pensisa bakat ni kesno jungi kalong kum bagi keno kam kade ke ba pensusi yangi bar kum ginong song hi ngi numla ban pediang ya kini ki jing tho te nang ni sakhamat ngi kermen skam ba lungba kani ka jingja kiwei la ki kwa ban keren ke kam ki ban tip ya tenrai bagi di ban tip soya ke jingsa khnang ba kinu melam bakla ki bobon ki balang ni sama na thain de penram jur mo kan e ke jingkan tho engi isno sora long ye kata ru bang khimle skun tho ek bamdei imsngai hap ikata da long ni ru kam dei tang ya ka kam kan tho ke gai ni mo kata mo ki modara mo ini re kata ya ka jelahi bro we marba kani kum ki local guide sini de ki belong innocent ha de ki belong royal ya pa ki gas ki ong ngin de situ ngin de kita nangit bakani kadai bro kading brainstorm ni jong mereka polis buat tengkat di local system gila ya keren naduk mana ya kejing syak kentho ya kejing syak pentho bria omdei tang haki briu ki banabar kan mau bahai kata omdei tang haki national news henry ngila syak pentho bria wat haki paradok persnam gitu. Kibapan kan mau haki social media bang UI bagi ong bagatain seorang kadang babun mensiono kipan kan mau yuk tahu mensiono dan ru kibong bakumnu mensiono naslen ubam saya udharu kalau puai hadu tahu put jangan jingit terus. Bang asau kani kalong ke eke bakta. Shibun ya kajing snow ke jonga badi kajing snow ke jong hilang baro. Baban ong. Bakatain sora kade kababun mensiono. Takadaw kani kajing hilang ka peace rally metagasi. Kandai ka message. Kandai ka kubur. Om tang ye kinong India lani ki briu ki banabar joga state ka jongi henry kan deiru ka kubor ya ki pardo prosnam ki jongi kita ki wegi tan ki bala pentho priya ye ladang ila dawa ya ki national media ban panma ya ka jing pentho priya ye ngi deiru ban panma ya ki tu ki pardo prosnam ki bala comments haki social media baga strong sora kadega strong taplong kadega strong mensiono ngaong hakani gasengi
Begitu kita komen segi social media. Bagi di pan ma apo apu sau kenta. Lem kumta ngin file da ka FIR. Namangila tip ya ka kerteng gedung. Na penlong ini kereli minta kesini kalau apa kadak abangin pen is ke pertai. Ba idon ya ka jing kaban pen pau si ke pertai bang kum tari sora. Himas ora kibriu jong ke himas ora kilong giba ke bamdai kiba la benlong kum kita kinong kiba keno ni media begide ki nong panyap brio ne kirim brio kiba sniu ngi pau mata kan kereli bagi brio ni kilong badan borom dan akor kiba sniu thu ya ka long brio kaman brio apa ngi ya borom mar kaliang kibriu ngem don keno ka bangin thongbar Dia parlok dah ketua ngila pois ko pokok jeng tuk kubor jengi mentah kejan miet ngin se syambiang bat pilih syam tayo kejuk kesngi bat ha kejuk kopor kublai shibun ne kopor jong pi bat tiasa